Maglagot ani. Uy, maglagot si... Uy! Hilam! Aba ka, manuka ka na. Saan manuka lang? Ilabay. Kasi problema ni mo. Sabi, ilabay. Usa, mahal kayo na. Kising raman ko. Kasi problema, ano nang ka? Lagot ko eh. Ano yung kalibutan ni mo? Hindi makita ang picture. Ganun lang, panghiram na lang. Kaya kusuki kung ano, signal. Ay naku, hindi ko maglagot. Ano Facebook mo na, hindi maklaro. Makuha lagi mo ang picture. Okay, naka-TM ang gugo. TM? TM. Barato na fans agad 10. 10 pesos ra, 400 MB na. No expiry. No expiration. No experiment? Basta nga, no expiry niya. Hindi pa dyan ka makapili sa mga bundles. Facebook plus Instagram, TikTok plus WeSing, YouTube plus Mobile Legends. Gano'n. Asa ka nga kabaluan na? Nakakita na ka sa picture sa mong uyab ko, imong i-click na. Sige daw. Pag bayluhay imong SIM mo, TM. Dual SIM man eh. Ay, dual SIM man. Ako, TM. iPhone, dual SIM? Oo. Pwede tayo na. Sige. Pwede kayo i-download ang app nila. Unsa man? TM. Ay, TM. Mga app. Kung wala kay app, pwede ka mo dial sa *143 number sign. Yes. Salamat kayo. Linggot ka sa lang uy, kaya wala man dahil ko extra diri. Sa TM, na-fans agad 10. Ano? Ano ni? Nakipuan ako balita. Good news. Na-promo ang TM. Oo. Oh, basta ako nakuha. Pansagad 10. 400 MB. No expiry. You can choose any bundle. Facebook plus Instagram o TikTok plus WeSing. I1 plus Call of Duty YouTube Mobile Legend. How can you register? Dial 143 hashtag. Download na lang po ang app sa TM. Sa TM na? Sa TM, makita animutan barato na kaayo G's lang. Kabalo na ni. Kabalo ni. Mo mo gi-check topic ron. Ay, kabalo din. Oo. Sige, bye. Hilan! Asa may nirit na promo diri sa TM. Uy, kay gusto ko mag-TikTok jud ko ba kanang sayo lang jud ko. Kanang katuling kuan, ikaw nice na bikini marikit magayain ko na. Di ko balik sa stepping ay kawa. Hi! Ha? Kabalo ba ka nga nani promo karon? Di ay. Gusto ka mag-TikTok? Na ay mga bagong balita. Naanda tayo fans agad 10. 400 MB. No expiry. You can choose any bundle. Facebook plus Instagram, TikTok plus WeSing, I1 plus Call of Duty, YouTube plus Mobile Legends. How to register? Just dial *143 hashtag or download the TM app. Thank you! Wow! Claribel ng pa-load ko. Fans agad 10. Ato sa top. Kada ilang ha. Gugda ko. Wala ka, di ba? Padungdag. Kastok. Pagdali ba? Mga patay niyo ron. Ay, nag-spoil akong load. Kulog ko. Mulog na jud. Sa magkaul, wakay klaro ay. Long sa may gopong promo sa TM karon. May bagong promo sa TM. Unsa man? Fans agad 10. Unsa pa sa gaten? Unsa na siya? 400 MB na siya, no expiry. Pwede pa dyan ka mamili sa mga bundle, Facebook plus Instagram, TikTok plus WeSing, I1 plus Call of Duty, or pwede po YouTube plus Mobile Ay, Legends. maka-mobile legend na ta. Ikaw naman na-expire To ako, register, di man dial *143 number sign or i-download ang ilang app. Fans agad 10. TM promo ilang app? Sige na, promo na Hala, dala. magbalog na ko. Karon Karon na. dayon. Mura na akong si Odette. Ha? Odette. Ilo mo na ka danggit yut. Ikaw, kinsa ka? Balmon? Balmon! Mura kag salmon. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds is determine the other is the other field. Smash them. Ma'am, shut up! Hi, we are the Kids Goodbye! I'm Tinkerbell. Miss Wang Isi. My name is Wang Waray. Ayan po, may bagong promo po ang TM. Ayan, sa mga ka-TM natin dyan, may bago pong promo na magugustuhan nyo pong lahat. Yes, ito po ang Fans Agad 10. 400 MB na po to, no expiration. Yes, Yes! basahin niyo bakla ang Yes. promo natin. Ayan, Pansagat 10, 400 MB, no expiry. You can choose any bundle, Facebook plus Instagram, TikTok plus WeSing, I1 plus Call of Duty, and also YouTube plus Mobile Legends. Ayan, to register, just dial *143 number sign or just simply download the app of TM. Ayan. Yes, the TM promos rewards. Ayan. You can download that. Yes, sa mga mahina yung signal dyan, lipat na kayo sa TM. Sa TM. Sa TM? Sa TM. Sa mga hilig kong TikTok, TM. Sa TM. Facebook, TM. Instagram, TM. sa
Pansagad 10. 400 MB, no expiry. Ayan! So ano pinihintay nyo? Lipat na!